Oli, mame ko susana na ko sone mugta. Chay daram hugi ay. Raya na question ni de. Ay bumakot ta tineng. Lanjut kismi ba pucer sengkik ta. Lang dah kulambung ko ba. Daram. Yan ko biasa juga ay. Chay lambung ko go anak. Engge. Poi hang ba. Ni ay kana ho. Toy malak ko le na tuwa kucu ho tuma pareng mantu. Onu bakol silihan ko. Kal tema pareng ma ho. Murah daram go al tema pareng. Ta rodang pelak ko itong hiyana na hot baikan. Say mga kinse dak ko ni hiyan say. Itu hiyana hot baikan apa man ka? Tahan ko lite. Ngon, itu ho may tabaikan. May question may 10,000. Ay asikat pakeseng. Mga sisa seng dak ko ni hiyan ni pisa 80,000. Ikan ibon tong. Damek ta, chay tema sing ko. Woo, ikan geren eh. Aduh. Untungnya may makasih balikan. Ini apa kebuktian eh? Saya mengasih di 80 anak. Ikan apa ya anak? Lagi mak ikan singkalang mah. Mega. Nice. Kong ta nana inang ko da anak sone bo ikan 10,000 kembali ibon seng. Ya mak. 80 sisa nih bisa ya sang di siau nih. Ay, kerjain lah kemakasota. Compi kau 20.000 car, kan pas 4 mongko tong 80.000. Singkalang. So. Ay, halis ikan segar. Sabi anak pas kita so. Ya mak. Tapi mahal so mak. Tuh yang mata harga 10.000. Saya pulang ke rapi. Le anak emang kudu 10,000 bota. Itu kenapa mata harga 10.000 ikan suka. Paling caho 20.000. Cah. Oleh bo mea 10 ikan ite tu ta. Di tahun kasih 80 ite. Dalay kami gitu emang Berarti ya 80 4 ekor Ya, ini plastik hiolite. 20 deh cai mak. 20 40 60 80. Kalau desenya 80 nih yang terima kasih yoga mak yoga. Memang lunan kalau dibuat tang. Boleh kata ikan 4 koseng 80.000. Onu posisi kesopan deh ga. Ay, iya kembali no? Ay. Pas tadi khas bawa 4 mongko 80 alia pulang gerak ho. Uli, kita gah 80.000. Eh. Lina nah itu toh. Gereng ya Gereng laku di koleto nana. Baang seng 80.000 dah ko ngan pat mongko ko ikan. Nam ko ikan misi. Gereng laku cece itu. Cakap pakai kopi lembeh laku toh. Imbil hatong. Hilang ko nana gilang. Kita laku alam selama musim harga ikan mahal nenggop. Ayam ikan misi laku ikan melak. Sabar kakak sabar.